Connect News Media tabiriba singbu taramna okchari. Israel na America ga punduna Iran da attack tawkhre. Media reports ki matung ina Israel gi attack asida Iran gi defense minister Amir Nasirzadeh amadi Iran gi supreme leader Khamenei sire haina Israel gi official singna claim tawri. Aduga loinana Revolutionary Guards commander Muhammad Pakpor sire haina launari. Israel na Iran gi konung Tehran yauna city kya da attack tawki. Attack sing asida Iran gi Minab city da chhatra nupi macha marfu hen basiki. Iran asu masigi paukum oina Israel da attack tawkhre. Media report ki matung ina Iran na paukum oina chorak na missile chamri kapthaki. Iran na Israel gi matai da lebak tareta missile kapthaki. Kuwait, Qatar, Bahrain amadi Saudi Arab ta leiba American military base sing da Iran na attack tawki. Iran na UAE gi khwaidigi missing yamba city Dubai dasu target tawki. Israel na Iran gi Ministry of Intelligence, Ministry of Defense, Supreme Leader Khamenei gi office amadi Iran gi Atomic Energy Organization target tawki. Israel na Iran gi mayokta mahaki anoba attack asigi ming Lions Roar haibadi nongsagi khonjel haina tholi. Masi America amadi Israel gi joint military action amani. Attack asi Iran amadi America gi marakta nuclear weapons ki maramda chathariba talk ki marakta tawri. American President Donald Trump na Iran da attack ki dhamki pikhi. Mahang na high action asi ki pandam America amadi maha ki misingbu danger dagi kanmani. Israel dasu Defense Minister Connct na statement issue tawduna Israel pumbada emergency declare tawkhre. Leiba ki maru eba servicing yauduna makhal amatagi activity singda athing bathamkhre. Israel na civilian flights ki damak airspace close tawkhre aduga Iran asu mathangi notification laktriba fawba ma ki airspace close tawkhre. Israel gi Iran da attack ki matungdagi Middle East ta tension gi danger amuk hena hengat khre. Chorakna thani gi mamang dasu leba ani gi marakta numit 12 chumna lan chathaki masida side ani gi miyo kya sikhi. Hojik tholiba Iran amadi Israel gi lan asida Iran na paukum oina Muslim countries sing da tawkiba attack asina Muslim countries sing Iran gi mayokta saunari. US na sukari gumba Iran na khud halaglabadi Iran bu tumna mangan gani haina warning tawkiba adu hojik Iran na khud halaglabani na makhata na US na kari action lorpage haibasi war asigi interesting oiba angle amani. Masina mini world war amagi saklon lorokli. Adubu hena interesting oiribo wafam di Iran amadi Israel gi marakta Kanana hena military capacity wangi haibasini. Adubu leba ani asina makhoi gi military capabilities atopa kharasu lotuna thamnaramgani. International Institute for Strategic Studies na leba ani gi khuchu khulai sing missile sing amadi attack tawbagi power sing gi comparison tawri. Masigi damak tongan tongan ba official amadi public sourcing sinari. Atopa organization khudam oina Stockholm International Peace Research Institute nasu lebak sing asigi military capability gi assess tawri. Adubu masagi military capability gi data share tawdaba lebak sing gi accurate assessment tawbalui. Adubu military capability gi assessment da IISS pu benchmark oina launei. Video asida tongan tongan ba official amadi public source ki matung inna Iran amadi Israel gi nakta Kanana hena military capability leibage haiba khangminasi. International Institute for Strategic Studies IISS ki matung inna Iran gi comparison da Israel gi defense budget saruk taret heli. Masina conflict ama hekta thokpada hena mapangal kanba uri. IISS ki matung inna 2022 amadi 23 da Iran gi defense budget $7.4 billion ni aduga Israel gi defense budget $19 billion ki manak ni. GDP gi comparison da Israel gi defense budget Iran da gi saruk ani heli. Masigi mataida technology gi lamda leba ani asi kanana heli haibo wafam asida su khangba interesting oi. IISS ki data gi matung inna Israel gi nakta attack ki damak ready fighter jet 340 lay masina Israel accurate attack hena tobong ami. Israel ginakta F-15 aircraft lay masina long distance tagi hit tobong ami. Israel ginakta secretly attack tobong amba F-35 fighter jet su lay masina radar bu uhandabang ami. Aduga mahakinakta yang attack tobong amba helicopter su lay. IISS ki matung ina Iran ginakta fighter jet 400 lay. Iran ginakta 1960 की decade की fighter jet su lay
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ F4S, F5S ꯑꯃꯗꯤ F14S ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤ 1986 ꯀꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯇꯣꯞ ꯒꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯦꯌरिꯡ ꯄꯥꯔꯠꯁ ꯐꯪꯕ ꯂꯨꯏ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯗ ꯏꯖꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯕꯣꯟ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯗꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯔꯣ ꯁꯤꯁꯇꯝꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯗꯣꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯝꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯤꯁꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯗꯦ꯫ इजराइल ईरान दगी किलोमीटर 2,200 लापना लई। फिबम असिदा करिगुंबा इजराइल ईरान दा अटैक तौब तारबदी महाग मिसाइल की मतेंग लौब तागनी। अदुगा ईरान की मिसाइल प्रोग्राम मिडल ईस्ट की ख्वाइदगी चौबा अमदी ख्वाइदगी वेराइटी याम्बा मिसाइल प्रोजेक्ट ओइना लौनई। 2022 दा डिफेंस एक्सपर्ट ना हाइकिबा स्टेटमेंट की मतुंग इना ईरान की नाक्ता 3,000 दगी हेनबा बैलिस्टिक मिसाइल लई। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की मतुंग इना इजराइल लेबा कयादा मिसाइल सिंग एक्सपोर्ट सु तवी। ईरान ना महाकी मिसाइल सिस्टम अमदी ड्रोन दा यामना थबक तौखी। मरु ओइना 1980 दगी 1988 ता युमलोनब लेबाक इराक का तौनखिबा लान की मतमदा महागना मसिदा थबक तौबा होखी। महागना शॉर्ट रेंज की मिसाइल अमदी ड्रोन डेवलप तौखी। इजराइल दा हंदक तौखिबा अटैक सिंग दा असिगुंबा मिसाइल अमदी ड्रोन सिंग सिनखी। अदुगा नेवल पावर की मरमदा पल्लबदा IISS की रिपोर्ट की मतुंग इन्ना इरानियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन तौदे अदुबु महाकी नाक्ता जहाज चनी कुल लई। अदुगा इजराइल की नाक्ता मसीगी मसिंग हुमफुनी। करिगुंबा साइबर अटैक तौरबदी ईरान हेन मांग ताक पथोक याई, मरमदी महाकी डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी यामना डेवलप ओइदे। अदुगा मसीसु लौनै मदुदी इजराइल की नाक्ता न्यूक्लियर वेपन लई, अदुबु महाक मसीगी मरमदा मयेक सेंगना इन्फॉर्मेशन पीदे। ईरान की नाक्ता न्यूक्लियर वेपन्स लईबगी चांस नेमी हाइना लौनै। ईरान दा सिगुंबा मखल की वेपन सिंग सेमना नब होनबगी मराल सीरी, अदुबु महाक मसीदगी डिनाई तौरक्ली। एरिया वाइज दा ईरान इजराइल की कंपैरिजन दा यामना चौबा लेबाकनी। ईरान की मिसिंग 89 मिलियन नी, अदुगा इजराइल की मिसिंग 10 मिलियन नी। मसी ईरान चौराकना सरुक 10 मसिंग हेली। इजराइल सोल्जर सिंह की कंपैरिजन दा ईरानियन सोल्जर सिंह की मसिंगना सरुक 3 हेली। IISS की मतुंग इना ईरान की आर्मी दा एक्टिव आर्मी 3 लई, अदुगा इजराइल की नाक्ता 1,50,000 एक्टिव आर्मी लई। असुमना हौजिक ईरान अमदी इजराइल की मरक्ता थोकलिबा लान असी अमेरिका ना इजराइल की सपोर्ट तौसिनबा अमदी मसीगी पाउखुम ओइना ईरान ना मिडल ईस्ट की लेबाक सिंगदा अटैक तौखिबा असिना लान असी अमुके हेना पाक्थोक चौकथोहली। लोइनना मसी कदाइदा लोइसिनगनी हाइबा हौजिक हाइबा ngамद्री। वीडियो सिदा ngasi gi di matang asoi fawbadang thagasari।